Beshu Thobela tše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Gomme dihlago tša tšona ke tše. When my mom was down, that's when I went out. I found her down. The culprits were just running. Balapa la bomolaola sephetepete yeo a thuntšitšwego le go bolawa ka River Park, Johannesburg ba tsoma toka. Dipapadi Marumo Gallants tse fetetše pele go di-finale tša Sebjana sa Nedbank ka morago wa go fenya Durban City thakgong ya di-penalty. Bešong Thobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le go arra go ka Stanley Tlale bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla. Tšeo re sa tšago go di amogela ke tša gore batho ba tsela ba hlokofetše kotsing ya pese mmeleng wa lephefo wa N2 magareng ga kgorwana ya go lefela ya Mandeni le noka ya Thugela ka KwaZulu-Natal go begwa ge pese yeo ya ditulo tše 22 e menogile le go gokologa maga a mmalwa. Batho ba mmalwa ba kitimišeditše maokelong a kgauswi. Re tšwela pele ka tšeo di rego ba lapa le bagwera ba bomolaola sephetepete wa JMPD yeo a thuntšitšwego le go bolawa ka River Park, Johannesburg ba nyaka go bona bao ba amegago polaong ya gagwe ba le ntlwana le swiswi. Judith Makwela o thuntšitšwe maga a mmalwa ka ntlenyana ga legae la gagwe ka Labohlano gomme a hlokofala nakong ya ge a išwa bookelong. Morwa wa gagwe yo le yena a thuntšitšwego o sa le bookelong. Moredi wa Judith Makwela o bone mmagwe le botego ba thuntšwa ka ntle ga legae la bona. When my mom was down, that's when I went out. I found her down. The culprits were just running there down. Lehu la mmagwe leo e bego le se la letelo le mo gobaditše moya. It's tough because I relied on my mother big time. She was the only parent I had. My dad passed away 5 years ago. He was also shot, so I wasn't expecting such. Yo mongwe wa lapa la ga Makwela yo a gopetšego gore a se laetšwe ka ge a boifa tlhaselo o re mohu o be a dula a boifa ka bophelo bja gage. She reported about maybe 2 to 3 cases, attempted murder and intimidation, because she did so some of the people trying to come to get inside her house. The motive obviously was to kill her. Badudi ba River Park ba sa palelwa ke go amogela tiragalo ye e busula. We are devastated because the person we are talking about was a peace-loving person, contributing towards community wellness, in community issues and stuff like that, making sure that the community around the area is safe. Maphodisa ba gare ka dinyakišišo le gona ga go yo a swerego ga bjale. Bahlaba mokgoši ba Afrika Borwa ba hlalositše bjalo ka ba kgathatema ba bohlokwa ntweng kgahlanong le bomenetša kudu ka ge seo se ka bea maphelo a bona kotsing. Seo ke go ya le ka tona ya mešomo ya setšhaba le taolo Inkosi Nomzamo Buthelezi kopanong ya dinaga tša G20 ya ka go fediša bomenetša yeo e ge swaretše ka Western Cape mo bekeng. Go letetše gore go thalwe melao ya go šireletša bahlaba mokgoši ba bosenye le bomenetša lenyaga parlamenteng. Ka Labohlano tlhatse tshekong ya molato wa go kata le go tšhabiša ka dikgoka e bolailwe tseleng ya go ya nakong ya ge ya tsena ga gagwe ka Gqeberha. Their courage in exposing wrongdoing often come at a significant personal risk. Therefore, enhancing whistleblower protection remains at the top of our priorities as government. Some of the other considerations as we do the benchmarks across the world is, whether are we not at the stage where we should consider, some form of, you call it financial incentive, to the witnesses, to the whistleblowers. So that's really still part of the process that's underway. Re lemoša ba dipelo tše tshesane gore diteng tša pego yeo e latelago di ka le garoša matswalo kudu bana.
Tona ya maphelo ngaka Aaron Motsoaledi o re go swanelwa ke go tšewa magato kgatlhanong le khamphane ya tšhireletšo ka bookelong bja Philadelphia ka Dennilton provinceng ya Limpopo seo ka morago ga gore molwetši wa monagano ka bookelong bjo a hlasele le go bolaya molwetši yo mongwe wa monagano mesong ya Mokibelo. Motsoaledi o re go bo gona le balwetši ba bane ka wateng yeo nakong ya ge tiragalo yeo e direga. Motlatšatona wa maphodisa Pholi Bushielo o re maphodisa a nyakišiša tiragalo yeo. Tona ya maphelo Dr. Aaron Motsoaledi o re o sa tšhošitšwe ke tiragalo ya go garoša matswalo fa molwetši wa tša monagano a hlasitše go molwetši ka yena ka bookelong bja Philadelphia ka Dennilton. Monna wa mengwaga e 45 yo a bego a tagilwe ke diokobatši tša crystal meth o itemogetše go lahlegelwa ke monagano le go sahlela balwetši ba bararo fao ba babedi ba kgonnego go tšhaba. O ile a gagautha molwetši ka yena wa mengwaga e 33 ka diatla go fihla a mmolaya o latofatšwa gape ka go moloma le go ja ditho tša gagwe tša mmele ka meno. Motsoaledi o re bahlapetši ba tšhireletšo ka bookelong bjo ba šitulwe ke go bea seemo ka tlase ga taolo. Ke engwe ntshonyang kudu monaganong eo gore banna ba security company e ka Danspetless ba swere dibetša be ba le ba ne dithunya ba re ba fihlile ka moo ba tšhaba ka mokgwa re botswang. Motsoaledi o laetše bolaodi bja bookelo bjo go fega khamphane ya bahlapetši ba tšhireletšo le semetseng ka ge a re ba šitulwe ke go dira mošomo. Nna ya mathomo e ke e bonang ke gore re ka ba le security company mo sepetleleng mo ile gore batho ba babedi ba swereng dibetša gore ba kate mo ba tšhaba molwetši o wane wa seng a swara dibetša ka baka la gore o hlakane tlhogo. Motlatša tona ya maphodisa yo le yena a etetše go bookelo bjo o re maphodisa a swere mogonenelwa. Re botše di-case tše tharo ya mathomo ke ya murder ya wa bolailweng and then ke tše pedi tša attempted murder. Tona Motsoaledi o re bašomedi ba bookelo bja Philadelphia ba tla hwetša ditirelo tša go thoba matswalo morago ga tiragalo ye ye šoro. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Dennilton. Mopresidente wa IFP Velengosini Hlabisa o ipileditše go leloko la komiti phetiši ya mera mererong ya bodulo ka toropong ya Johannesburg Mlungisi Mabaso go rarolla mathata a bodulo ao a sa dišego diwela. Šedi e tla lebišwa go dihostele le meago yeo e thupilego ka moo go sego molaong. Hlabisa o ipileditše go bathekgi ba gagwe go roša mokgatlo maikarabelo. IFP e etile pele lesolo la gore mabenkele a dispaza le mabenkele a mangwe ka moka a go rekiša dijo a be ka tlase ga taolo ya badudi ba Afrika Borwa. Moetapele yo wa EFF bakere wa IFP o bolela ge mokgatlo wa gabo o šoma ka maatla go godiša ekonomi ya lefelo leo e le go mothopo wa ekonomi ya province le naga ka bophara. O lemošitše gore Gauteng le toropo kgolo ya Johannesburg di fetoga lefelo la bosenyi kudu. Hlabisa e bile seboledi segolo kopanong ya lekgotla la province ya Gauteng ya IFP ka Johannesburg. Gauteng and the city of Johannesburg are increasingly becoming the crime scene. The IFP, as part of the national government and the government of national unity, and also as part of the Gauteng government at a decision-making level, and also as part of the city of Johannesburg at a mayoral committee level, we will work hard in partnership and through collaboration with all other stakeholders to fight crime. Marumo Gallants e fetetše pele go seka magaolakgang a sebjana sa Nedbank ka morago ga go fenya Durban City thakgong ya di-penalty ka dino tše 4 go etee ka lepatlelong la Chatsworth ka Durban. Se ke ka morago gore dihlopha ka bobedi di palelwe ke go nweša motsotsong ye 19 le ya tlaleletšo. Mahlo ke diala re boneng dintlha kgono. Ka lebaka la nako ba gešo di felela mo go polang go ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go SABC Legae go sasa. Kakanyo ya maemo a boso ke eo gabotse.